akwa prasa batu ebiem Ghana de shimama yama yanwe ho afishia pa ana anso ye rade enioma wodo ye rade ayede amaye no sia boy ma munyina mo adwo SOMPA 106.5 kasa fidie asunie kasa boy fi ha ba fa SOMPA fidi kasa wa santemantamu aye 93.1 ayiko 100.9 Adam for Radio Paris France Abuchimemu Takwa 101.1 Africa Siabona Demu Awatakrade Aya SOMPA 103.3 Nasa Water Chimana Bomadian Sobetia 106.1 SOMPA Sunyana 98.9 and Kranza 90.7 Doma Aya 101.3 Afeman Kasim Formos Mudienie Kingdom 106.1 Yadamunyana Mwasa Damwase Emamunyana Fishiapa Nasan so I say uko Facebook and YouTube noa Yadamu live Aya SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra and some to do one and a cage of Campbell Limited Nada Rumenti Yabon Beda and none of pay us on for Ben Yatmasi Eba King Kane na and some would draw your day Ebano Nini Muno Ebinise Aswaya a share and koda a fay a man mema womo bambon sem so womo den krata tentia babuntia womo kasa edi etia abemu bia na wofo eye na yakayaka die e wasamankese Finance Ministry no so adiaba was unemployed environmental health officers and not the one way of no wabara nani chini yada one more yasem aban beye aprosifo e wo asantemantam womo den hihye sonko a womo de egu akwan mu bronya breni tichu 31st night no womo de abetuja sanso anamankasi manhene so akasa ya wotrosam ya wodo bia womo to lithium no ya dia e ha womo ye pa ma womo sase SSA Osofo wo share akobadie ensem so de atudwa se okada bill no a wo de akoto mai emrase bedwam no enyanye emra enti omanfo nya abotere na sa wakada bill ya ho no ana wapanyipa bia mra bia twamwo na wachocho Ghana mampanyi adada abedi atwa na se Ghana mampanyi dada na tenaye wono so akasa wo so wakada bill ne beboa pa amanyuma ebuo mai mu yebekwa amano ne Russia man no emu abeto dwase nipa binom womo adwapa ye nyasem ketwa ne ntia womo etwe sa protest no ewo oman no emu no yedi munchemu ebebrem na Africa se bono ya boabo ne nyina no na ne ewo mu bianso wo a wuti a wutie wo a wote oka mu wo a wonam kwan so a wokɔ adwuma wo so wetimi anya emu emfaso anopai akenkanfo no eyemie no AGYEIWAA ASARE ene midin mene AKOSUA AGYEIWAA-KODIE ADWOA Ebusianfo Africa se no enchiremu ankasa enie ye hyase ewo asoye hye ema ne mema afei enkoda ahobambo ensem so gender ministry no na womode ababetu dwa akasa edi etia ensem ahodo binom a efra samankese ba enie video bi a ekọ viral ewo abefo nkrato bia yi eswa na abamu bi a wadi emfihia no ensia 6 years na wofo atwe aba edi esi ne so ene enye broketo no womde bura koda ne boni a woye ye nyina ene se wajonso kete so na awofo no echiremu se akoda wanya 6 years de eba ne sen na woda wotimi dwonso kete so ene womo bro ne pa na ministry no akasa ede etie bibi etisa womo chiremu se eni ho kwan se akoda bia efa saa atete na yakayaka de no emu na enkrate ya womo ede ba ye womo sesebe dwonso aye dwonso kete so no enye bia ade bia eye bone ena enya de bi nso echesa akoda koro no sebi wanya buru ne mfie so enu nti ensese wo dwonso sesies de wo so a ena akoda bia nso ne sede wo fa so etwa dwonso obu wo honom a wo twa ntem obu wo honom so a enya emre kakra ansan wetimi etwa dwonso entiti bebi etesa no wo mbe hia se awofo anasa ahwefo no wombenya wodosronko enya abotre eye kasakire eye se ye bedefede akoda ne kakra o na wo kyerɛkyerɛ no na enye se bia bibia etese no watwe ba ade asi ne so a wo bro no se akoda na wenya sesies no adenti na sese wo dwonso kete so wo mo se ade bia etesa ne de enya de se wo mbe soso kora e wo mai emu wo se obu wo hono kora sebe eye yade se ne mfi na kwa anim sa woda so dwonso na ese hu se enye normal entie ne sa ya sabia kora ne nipa no beko ana bibiduro bi ne de beye no ma na twa dwonso ne ntemu a sa kwan no so na
so ofana se wo bro no na wo kasakasa nanimu kansam ya yade kire enkoda ne de mentally no ye nyantu so bone ewo wo mo so nti gender ministry no wo mo esre bambofo se wo mo mahwehwemu enkoso ewo saa ensemi ehu se de be ya ye betimi de esese eto no bebi esese da ne ye de ebeto wo na enfranto na ene kurakura mu won krata mu no wo mo se wo wo mpotemu bi na hu sa wofuo bi de wo mo ba fa saa kwan so a domestic violence and victim support unit biara eben wo no anasa police station bia no ubetumi akọ na wakwa report so wo mo de number bi atoja ubetumi afra gender ministry no report cases bia etisa number ni 0800 111222 0800 111222 no report enkrate ya wo mo de ebaye public affairs unit ewo gender ministry ene children's protection no wo mo ensa ena eshase. Unemployed environmental health officers and assistants ye wo my Ghana mu enra wo so keka wo mu yipa mechwe nuan ma won mo kwagente tie setan council duma de enka no na ye fro na setan kase no won ba be ye bie e wo man mu atro se wo hwemo pa no awiasem kwoto de dia ne bedidi nanso so wo mo akwa sua de akwa kwagente tie sanka ban na fa won mo dwuma nanso ni nyina mu no kwatere kwa wazo wo hwemu a December na adri ye ncha ne ye bedi bronya ye nya de bronya wie ya pa na sa foforo ne simui ni nyina no Ghana ban enka ho hwe eno ka ho bi ma eno awon mo nante ya ayo ye kire ewie che de nkrata akwaso ya ehwo ma Ghana sika sam so kwase bribi edo kire wonom eno ka ho bi amaso ye no ebra won mo sakra nkrata no ape director of administration edema asoye ehwo mai ye sika sam enwo ensam so yira Benjamin botwe wode atodwa atrose won mo sakra nkrata no nyade o mbetena so kura na won ma ye nhwehan na ne kine yata sakoba no sa minister eba won bebo akiri na won de ama no sane ye beye na de hye nso hia samu a won de beto nanim wo no won hwe aye ne ntem so. We wish to communicate on behalf of management that we take your plight very serious. It is good if you may express your views and your grievances. But unfortunately, as we speak, we know it's getting to the end of the year, and there are several meetings ongoing at various locations, MDAs, some within and some outside Accra. So we are here to pick up a petition on behalf of management. And accordingly, we receive a feedback from us. I was away Australia Shoma Ghana. Yesika Samso, Director of Administration, Adema Wanam Ora Benjamin Butchie, and yet Sewa Shoma Fonmanoba, Secretary of Butchery, Ediama Minister. Wo ensafufro emuno asantemantemu prosi adwumakuo no wo modin hihya hodo a wo mde egu akwamu bronya brei atodwa nitichu pa ene 31st watch night service a empepi ya na ekoso no na edu 31st no a ene enyasem kuma woti aso de mo pa wani abre a wo bompaye aka bibia kire nyame se afie besi mu no wo mane mankoye no na amanfo so ene namu a wo mo no de kronobo ene wo mo bae police fo se sa nkrofo nyina wo maye krado e de amo mo bronya brei pa enye no nko a wo mo de kokobo e kwa mo manfo se eduru sa brei ya na wo manfo dodo no a eni wo machi enti ye pia bontin ye koje eni no wagane dan na watoto niema basa wo fie obeba no na wo mo nso edan ne ye wo mo de na wo mabeye de esese wo mo ye enti no ye esese wo manfo nyina e ya hye ye bronya brei mo wo se wo ma deploy aprosifo beye apem eni akire ya bronya brei ebinum hye police ntade ebinum so hye fie ntade enti nipa ne nampotam wonum kora enya wo se ye posini enso na posini nti anamo bia obetuno ya no wa hye ye wo mo friends amtwofo enhia mu asante mantamu police commander DCOP Osei Akoto Asa eden sem kakra etudwa Junaidia in terms of security. So far, you deployed over 1,000 police personnel. If you work a shelter there, if you food shelter there, you should go on a program that you are managing traffic also. So traffic is a problem. To massive in Potempa. In the opposite you are managing traffic. Traffic is a problem for none for African AD and your master. And until you remember how much you need from her. And also, you have to call about their duties when you have problem. DCOP Osei Akoto Arthur wono na ya Santimantem Prosi Commander nene
ene etie yi Oba wa my Ghana mu atwede ampon wanye abrokra ye wom ye ya wodo pi no aya ye tufuma godie ye beboa ye ama oman no anya sika ade afrim ba be se obo asese ye eba no gold ho sansam a wan mo ye ho adwuma afei ye wom ye ya wodo ye tu diamond and afi lithium eno so ho nsam ho na eno na mankesim woman ye ye wono mo wasaje fo amanfo edu ye wotoso enan ana enum ade atudwa etrose no kwasem eno sa na sa so ye ade won mo tu lithium bi ho na so re wosam no say concession no a ewo ho no mo no sane omanfo no musi bi fa so a won mutu lithium no si bi fa na be wi akere na won ma jasase ne potosa na san krofo mfudie ne ade a ene won ma declare say e won mo no wo mo ba ye no say disaster pa zone sane ye be ya e be ma aban no ani atumi akọ na se mpo no wo be hwe amakuafo no yatumi ayeye asase no so bibia amakuafo no wo mu bembembemben ho no wo mo atumi ahenha wo mo ankebeboa wo se be se finhia mienu entemunie ahakuafo yi papa nam so ma wo mo no baye de dodo no wa na sayi a eneyi wo mo ntumi kwafuom enkofa aduane ma Sama ye inaga mankasa makai de da mameka no ya da publication na yake share online na wo hwe the agreement asama makai chomande wona ye war natural disaster only an act of God ebogene nsu na ehun BBAC na we tudi no ono ma wo bi de wotu ho na che de ho ne fifi a wotsini nyina why then wotu fi na mo ha ya no onye natural disaster insu ntwe ehun ntu o asa mbrofo da mbrofo tete wodi enti ma kan de wonye edwuma nti warchiko enti meka de sawan be ne ya broni nanka wa approve agreement dem ma si sa we trash de obi enyim tam baba ono ye be declare dem artificial disaster enti meka de bigina do ma ati de ya me adoma minister do ye be declare artificial disaster na eno chu no wasaje for man so wa no baba trose nei lithium agreement ye no sector minister no akwakọ ye free one yade no so hatwene yanka sekoba no se nei ya wone so afọ no ehia wabase bribi edi atwere no parliament bama wat wo once day ewu on me kan ye bibi a wo friend no due process so some para de wo ye dem publication o chere na bibiara botum isi demo publication chede obiara owo adwenkyere bi wo edwuma no ho omra intinu sunsa den de adwenkyere na wo kwa kan no edwuma no ho na akaba de ibirma akotwe ye na ya adwen edwuma no de ye jima 800 do na ye de ye enyi krata ya wodi akoto parliament man ko ba approve na si ahumi nyima me ka say dem nyipa ko no oye man the phone what the democrat no see ara wo ka de ye na ye metre ya adwen ebo na akọ be 1500 Abusiani ya tenen kai ayo mahene ya wano wa mankasim traditional area wasaje fo amanfo edu ya wotoso enum na amaneboyi wasi ade yo adu jemfi mafo ene de ebesom ye Ononyamfo Joseph Nikpe Bukari soafo wo hye akobadie ensem so na wode atudwa se wom se emrase bedwa no wo apase road traffic amendment bill 2025 ya eno no botae nyina ene se ehye na wo mutwi okada ewo mayi emu no ye de emra abata wo ho na yaje wo adwuma no atomu prekopese se obi okada rider se adwuma a wo ya emra ema ho kwan se sa nipa no wo ya atete ni wo haw bia eni ho na wo se wo se sa bill no wo apase de nanso enye meye emra enti nipa binom a wo bu afu asore kekansa mahodo ena enya de ebeboa na de no wose wo mu enya abotre sanse kopem se wo mampani John Domani Mahama ede ne nsa betintim so amano abeye emra no edaso a ye nkrata bi keke ne nsam a wode tudwane bi ni
his vision, it is his dream. The moment it gets to his office, I know my president, he will do justice to it. So we want to caution that it is not yet law till the president finalizes it. We also want to state that in the bill, it has a lot of procedures you have to follow, especially the motor riders who are going to get the opportunity to be engaged in this commercial business. You have to register as a commercial motor rider that will do commercial business. And you have to belong to a union. You also have to have the standard that DPLO will set for you in terms of your protective gear, the helmet, the kind of motorbike you have to use. And so there are processes that will have to go through before they can engage. So for now, we have to still be patient and allow all processes to be conducted to the full, and then we can now take advantage of getting some job opportunities in the transport sector. Abusianfo ene ya yekoti sesie yi eye Joseph Nikpe Bukari wono ene soafo a wo hwe akobedie ensemso. Ora Ibrahim Majeyi ayemre bi atwa mu chochofo de ma Ghana mampanyi dada nadan kwa kufuato natena ye na wono so de aba wosesa wo kada be no bebo pa anya asem keto ma ebema nwuma abu afenso krampo no Ghana fo pi no wa behunu sa fedie aban no ade adwuma abanti woso mu de mu ewura mu na akwadworo hye no a adore mabunu pi no ano sade no atumi afi ho. How is it that something that is inherently good, you now want to throw it away because some people are indisciplined? Let me give you some figures so you can look at, on average, an Okada driver will do 15 to 20 trips a day. 15 times 300, that's 300 days, is 4,500 trips. So one Okada driver, there's like 100,000 in Ghana. 4,500 times 100,000. I was so why you're Ibrahim Majeno, no maybe a chum one or church or the ma Ghana Mampani data, Nana Dankwa Ekufu Adu Natanaye. Nana Kaja second perimeter and upon Osiaka Siabo, and I was so good so with Chen Shannon's way. Sabana then Simon your ma with Nissa Socra. Sayana to apply wood, built in wire, cement, iron rods, roofing sheetana. One on that just say, what na then Simon your ma esu daia. Afebo, your friend is in Chirima Babato, and you will na woman you never quite Babato, not dine at Sadiatia. As son say, I don't see money on my would see, you know, none in enough in an cage sick compliment and Nakachi. What's up with your brown and chain? But you don't see more for two, and then I will pay what you are on na. What was so ye be Jan Chirima, now soon who quite out before so obey and war, and then an cage sick compliment in Incomo, then Crabatana dear Dosso, Ghana Fana Bebia. O hono mu atese waje ne din se paseta no so njibo ho atimatim fumasua ho nyina waje din afi ukosunyane pokua Central Hill ejese kwashima baabi anso so wo ho ya obetumi enna di nkomo na franwan na ene ne monkomo mfamfo wadansie no a wo pese usie no ho 0204 345 040 0204 345 040 and then paying for new comedy for about centennial. Dr. Time with us was what the time at Oyadian so dear mount, a stroke, diabetes, Cecilia dear, waposo, a situation na, midima for say, bray. Now one for time on to so Dr. Rena was Shasa Bosomia, Bosomen and Pahon. Wakana watch ya, now watching Pahon, a brand of a shop of Panabusia, where ya no a 2 shot. Edia free wadom na waso oba wopa wo be ma wopa wo be ma wodro bi eyegona wonno mo anasa won ba ye befua ne nyina medima fonsa no adwuma akra wo pokua se mayira koma so wo bo kwa gogo woni government hospital na school ne di nhwani mu 0244 774282 0244 774282 2074 ne 74 waseno modupa nipa de ho no mo a na waye ho aduro na nya aduro bi anso ne yenom aduro boost immune system no na kutia yade no eno na ye aduro 2074 wokaye na nanom dodo no anas wakaye se no abia na sanso ababie mu yi waso ho mi apampan bi de atwe wana wo sugar level na shoot de kwasoro ekuro wa enwuda hepatitis B, C, and kidney, emunsansam liver, and nabusuan watachima na asthma na hawo, 2074. Nonom said Renemum Shannon Swing, Wabawa Fro, Wawoma Kodano for an Akoda Winyan and Finshan Dumino, Madaro Mamonka home, Mama can you number to me Wakashi Drug Lane, Kumase Ashtown, Kolanaki Bahormoa, 0246 073498. 0246 073498
8. Joe's Bread and Pastry and Country say 3 Ghana cities pill. Anne, what other can show no quacoton 3 Ghana cities, a year to 4 bo. Na what on no one who said, be a 1 million one sono, a Busian Hunidiano, 100% pa a dumu and yansam ketua. So we ye what to pono party a what or Yamaya domo Christmas next week. Ah, wo be uncle Toby. Etufuomu eni abusuana ntase na mu ankasa hot kenke mu fa nyam ho adwuma nyasam keto ma 0256068832 0256068832 na ne won mu ni nkomo so mpacha de ye koso akanfo de ma so abusua fa de pray me kuna fo nsere enwisia ne nyanka ma wo mso ni dibi mo won nsere nkenhyira nsam fa nkyerɛw na eyesika ya homa ne ni 0598 559802 0598559802 Dini at Rowan Media and also Blessed Foster Reason Hijana Nayata Hotel Yaba Amon Ninsem Erebetos. Point homeopathy clinic Ghana had you be an say a prostate na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia na a endpoint homeopathy clinic anase a kidney a liver problem wo fa baby na adjuo na de friend premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjuo kidney problem prostate de e ye endpoint homeopathy clinic kuma se obehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy here e na akra hanso so de wo mu ginemu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kuin ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hye esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba me hye enye anu nku de nanum oto a wontimi ani die no time heba me hye duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam heba me hye enru dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonso wo na akọ junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em Fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atu tontonte yenum sane e fadwen na e fadwen mpa se na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi so ya ye ne se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 me nya hodi mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Akituapa.
Emma ketua pampa ebusuafo ye kowie kase no ewo amanone na womanfo bi ya ewo Siberian City eno ewo Russia mine emu womo ye chirepa na nyasem kuma womo echire mu se ye wo gaming platform bi ye friend Roblox ya sa Roblox no chu enkoda a game platform bi a womo koso ekodi agro womo kobo games wo hono mo ne ade na ase kamia kwakwa ese awufuo bi mani yakoda kro no wodni si sa platform no so no wo so game ni mu a no ono so anya ho na waye nade na yesi na nsemu entemu eye oman no se wo ma bra abane sa platform no ankoda no ekokobo game no ewo so no eno no omanfo bi ebu afu pa se adwenboni bi tasa abanji na esie no achi nanso no omanfo bi so kire se anasa aban ne chese ne entia womo abra sa platform ne se exposing kola no ema ubie sa platform no na de wakoba bia womunya access to sexual content enti se enkoda ye kwa akodi agro cartoons ni ade a na ebie website ne platforms bia ema nkoda ne hwesebi pono ene sa niema no na womahunu se eyade a edin sunsun so bone ebre nkola ewo oman no emu enti na esese womode nhihye bi egu akwan mu a ebetimi asi sa ade ne ho kwan enunti ene wom si sa agina nso omanfo bi kyerese dabi aside se eboa wo no eye site bi nso a ebie sika kwan ede ma wo mo a wo de sa app no ebaaye enti sa aban ebra sa ade ne dia na obi nso anu aduane na ebo no enti omanfo no ye kyerɛ kakra se ese aban no edada niema ni gina no kula wo besi a esese wode niema etutu nsinie no wohwe kwan a wode befa so na se ye ba ne sa akwa no de wo mo kyerese enya de a ebeboa kora eno so ena ye gina na ensema hodo no pei ye de beso mo se ye kase ebo a edikan ene benadai no ye de nyina esi ni ye de ba ye no na de edi mu akote ne bi ene se aso ye hwe nkoda ema ne mema wo mo bambo ensem so akasa edi etie kwan a awofo binum ede wo mo ba bi a wadi mfihia ensia efa so ewo asamankese sanso anaso ye show magana sika samson so diaba a trose unemployed environmental health officers eno wormo yo ye kire no wonmo yasem aban beti ye do kwa santimantemu aposifo nhyehyɛ a wɔn de agu akwan mu sɛ de bɛyɛ bambɔ nsɛm ebetimi agina brane bronya breyi Okada bill no a eno so ho nsensem na no adam na hyebedwefie won motena so no wopanyepa bi kasa de fa ho atwero se baboa amanyuma abumen ensem no na afoforo bi eka ho ena yede ne nyina ebremu se ye kasebo a edikan midin ede adwoa asare mene AKOSUA AGYEIWAA-KODIE ADWOA